E matou whakatari koutou I whalani. Whakakaukau Maria whanau o le CM2 o sau ke le tau anga vai ki whanau CM2 o le atu whalea ko ofu tuna nei a mariri o le latau whalau ki whalani I suni o posiri. Tia whai furifai I loto o le nal kon whale. Tu pā ki furi kau pā a le tu le tau alunga whalani le also o le Arc de Triomphe whale tepte, whale whakasenate, te kāwhi o le alkoele, timo iki atu mātanga o palesi. Kai o ngā ne e lua na mailonga kese ki whanau, kol matanga lasi le nao Disneyland te whakasako I ai, ne e mānong kese ki whanau, o whala aki ai ki le sato o lasi o Versailles, le na nofo ai Napoleone, Bonaparte. Malia whalani a Chateau de Versailles, e velie ne matau o visite whiwhinga ne iai te pati o whumari. Kua tu I ai? Ko ne stati o Juana e tuilela. O Napoleon Bonaparte. E se inga toi palesi, to e soko foki il folau ki Lyon, o mamatalona e kelisiela si ko fourvière, timo inu lona vino su o mari e ko le Beaujolais. O te matafoko mo whakolo Maria e lulu, e whakamanatu I le asu konfurtu ptasi o Feporia. Ki whanau o poi, ko se whainga Maria, e roto e ofia tua ki whalani. Peri, koe tio e whalani? E io. Tio te tio. Ola e tasi, katoa furi e whai whalani ki whanau o poi. Longo ai, e le kisi latou whai whalau ki whalani. Ki tau pau, e tola e swaifoki mo latou fia tari kuma ilonga ai I whanau ra latou masafo whalani. Whiri maka au e whakasasa ai loa e whanau ra latou whalau ki matua, na sanga, ko stasia e whainga Maria, ke te whai whalau e ki whalani.